नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज 8 अगस्ट शनिवार आज दिनर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा वीडियो भल लगे छोट लाइकटे करदेवे आसला प्रथम खबर राखी पूर्णिम मिल सुभद्रा टंका एने सूचना देले प्रभाती परिडा जुलाई 25 रु जिल्लारू जो ना आसीथिबो सेमानंकु मिलिबो। परवर्ती खबर यूपीआई कारबार पर शुल्क लगाइबा संक्रांत बिल लोकसभा गृहीत होगा पर लोकंकु पेमेंट बेले शुल्क देबाकु पड़िबो नै चर्चा होछि। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सेभଳି आशंका प्रकाश करथिले। एभଳି आशंका को अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संपूर्ण खंडन करिसथि। कहिसथि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट विषय चर्चा होछि ताहा व्यवसायी को देबाकु पड़िबो ग्राहकंकु नुहे। जयराम रमेश को सोशल मीडिया पोस्ट उपरे उत्तर देई सीतारमण कहिसथि एमडीआर शुल्क केवल व्यवसायी लगी था व्यवहारकारी किंबा ग्राहकों लग जाए ना। डिजिटल पेमेंट भित्तिभूमि नवसृजन और निरापत्तार बैंक और फिनटेक संस्थागुड़िक निवेश करने आवश्यक पांठि जोगाड़ करिबारे ताहा सहायक हम। सही निवेशर लाभ समस्त यूपीआई व्यवहारकारी मिलिबो। तेणु किछि प्रचार करने पूर्व एक जाणी नियंतु बोली रमेश को सीतारमण कहते। बिल संसद में पास होगा पर शुल्क संपर्क में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विचार करिबो। परवर्ती खबर बालीचोरा कारोबार रोकिबा सरकार पदक्षेप नहीं। एमएसपी ठारू अधिक दर में बिक्री हो पारिबो नहीं बाली कहिले परिवहन मंत्री। बालीर एमएसपी 340 टंका धार्य होइछि। प्रथम पर्यायर ई बैटेरी जरिया नीलाम हेब 100 रु अधिक खादान। परवर्ती खबर नो इंश्योरेंस नो पेट्रोल प्रसंग में परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना प्रतिक्रिया रखिछन्ति। सुप्रीमकोर्ट को निर्देश को विचार करा मार्गदर्शिका आसिबा परे आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो। राज्य में 97 लाख गाड़ी पंजीकृत इंश्योरेंस नथिबा गाड़ी अधिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को सुप्रीमकोर्ट गुरुत्व देइछन्ति। एने सबु टोल गेट्रे चालाण होछि कहिसन्ति मंत्री। आहरी मंत्री कहिसन्ति दंड विधान आमर प्राथमिकता नुहे लोके नियम मानन्तु। परवर्ती खबर दिल्ली में ओडिशा फूड प्रो 2026 कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन माझी जातीय स्तर में निवेशक और शिल्पपति को भेटिले खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र में बड़ निवेश आने को प्रयास कहते मुख्यमंत्री मोहन माझी। न्यू इकोनोमिक विकास को गुरुत्व दि जाउछि। ओडिशा को फूड प्रोसेसिंग हब रे परिणत करने को लक्ष्य रखा जाइछि। 575 किलोमीटर दीर्घ समुद्र उपकूल अच्छी ब्लू इकोनोमिक को गुरुत्व देउछि। रेलवे पोर्ट माध्यम रप्तानी सुविधा देबु कोरापुट कॉफी देश में स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर में आयोजित 13तम ब्रिक्स शिक्षा मंत्री सम्मेलन में जोग दैछन्ति केंद्र शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र दक्षिण आफ्रिका इंडोनेशिया और ईरान शिक्षा क्षेत्र उच्च पदस्थ प्रतिनिधि मानक द्विपाक्षिक बैठक करिसेंति शिक्षा मंत्री। शिक्षा गवेषणा कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सहयोग वृद्धि नहीं आलोचना होइछि। दक्षिण आफ्रिकार बेसिक एजुकेशन मंत्री एवं उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण उपमंत्री बैठक में मौलिक और उच्च शिक्षा कौशल विकास गवेषणा नवसृजन और डिजिटल लर्निंग क्षेत्र में सहयोग जोरदार करने पर गुरुत्व दि जाइछि। भारतर सफल कार्यक्रम निपुण भारत परख स्वयं समर्थ भली पदक्षेप संपर्क में आलोचना होइछि। सेपरि इंडोनेशियार उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रजुक्ति मंत्री ब्रायन इल्युआर्टक बैठक में उच्च शिक्षा गवेषणा नवसृजन और शिक्षागत आदान प्रदान वृद्धि नहीं आलोचना होइतिला। अन्यपटे ईरान विज्ञान गवेषणा प्रजुक्ति विभागर कार्यवाही मंत्री आलोचना बेले उभय देश मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपर्क को आधार कर शिक्षा गवेषणा प्रजुक्ति और नवसृजन क्षेत्र में सहयोग वृद्धि पर मत विनिमय होइछि। परवर्ती खबर आरएसएस मुख्य मोहन भागवत भारतर अंतर्जातीय मिलित राष्ट्र आंदोलन में जोग देइथिले जोठारे से 2000 जैन जट एवं जैन आल्फा सदस्यों को संबोधित करथिले। एहा परे मोहन भागवत को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी टार्गेट करी कहते भागवत कौनसी प्रमाण पत्र आवश्यकता नहीं। प्रियंका गांधी नुहे बहु कांग्रेस नेता टार्गेट कर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कहते जदि प्रकृत में जेनजेड विषय चिंता करती तेज से भारतर गृहमंत्री को इस्तीफा देवा कहवा उचित नचे संसद को आसी छात्र मान निकट में क्षमा मांगा उचित। आरएसएस सरकार को नियंत्रण करे जितेबाला छात्र छात्री उपरकू पेलेट बंधुक व्यवहार करागला से प्रसंग में जवाब न रखी कहीं नीरव रही अमित शाह। परवर्ती खबर राज्य में बन्या विपन्न सहायता 5 लाख टंकार आर्थिक सहयोग कर वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक। बन्या प्रभावित लोकों को आवश्यक सहायता जगाइबा उद्देश्य अर्थराशि प्रदान कर अवसर में निरंजन पट्टनायक पुओ तथा कांग्रेस नेता नवज्योति पट्टनायक कहते बन्या समय प्रभावित लोकों को आवश्यक सहायता जगाइबा राज्य सरकार विफल होइछन्ति। गरीब और बन्या विपन्न दुख दुर्दशा दूर करिबारे सरकार पदक्षेप संतोषजनक नुहे बोली अभियोग करिसेंति। आहुरी कहिसेंति प्रदेश कांग्रेस सभापति आह्वान क्रमे निरंजन पट्टनायक परिवार पक्षरु कांग्रेस दल को
5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ରିଲିଫ ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। 27 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟଙ୍କ କଥିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଜ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ତାମିଲନାଡୁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଟାସ୍ମାକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ଓ କ୍ୟାସଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅର୍ଡର ଓ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାସ୍ମାକ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ମଦ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ତାମିଲନାଡୁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କାହିଁକି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଲାନ୍ଥିନିରାୟନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ଖବର ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା LACର ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସୀମା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୀମାପାର ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ୱାର୍କିଂ ମେକାନିଜମ୍ ଫର୍ କନସଲଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ବର୍ଡର ଅଫେୟାର୍ସ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉଭୟ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ LACରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଗତି ନେଇ ଉଭୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୋଦି ଓ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦୁଇ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 7କୁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ବୁଣାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ମଧ୍ୟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ସେମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚାଲିବ, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିଣି GRWM ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆସାମରେ ଭୟାବହ ବନ୍ୟାରେ ଘର ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ଭାଇଜାନ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ 500ଟି ନୂଆ ଘର। ସହଯୋଗରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ 500ଟି ନୂଆ ଘର। ସଲମାନ ଖାନ ଆସିଆନ୍ ଆଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରମ ଅଭିଯାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 220ଟି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ବାସହୀନ ପରିବାର ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋଟ 500ଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଶତାଧିକ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥିର ଜୀବନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।